Dobar dan ljudi, danas ćemo napravimo top u Minecraftu. Vi možete da uzmete bilo koji materijal, ali ja uzet ću neki bezvez materijal. Vi birate po vaše želje. I napravite ovo kao blok 3x3. I kada ste to uradili, treba će vam ja mislim jedan automat koji ćete ovako da stavite. Jedan ovdje, ne, moja greška, i jedan ovdje. Tako. I sada ćete da uzmete crvenu vatnju i postavite je baš ovdje. Ako ne znate kako da postavite crvenu vatnju ovdje, samo pritisnete Shift i onda postavite. I onda ovdje ćemo da probijemo. Tu ćemo da polomimo. I tu ćemo da stavimo jednu ogradu. I onda ćemo posle tu ogradu, gore ćemo da stavimo potisnu ploču. I onda će nam trebati kofa vode. I tako. I sada stavimo ovdje ogradu. Tu ogradu. I onda ćemo da postavimo ovdje potisnu ploču. I ovdje ćemo da sipamo vodu. Sad malo ljudi, morat ću da evo ga, ponovo se vratite, ponovo automat. I automat ćete da stavite na crvenu baklju odmah. Tako to bi trebalo ovako da postavite. Ali nije još sad. Onda ćete da uzmete jedan crveni kamen. Mislim, neće vam trebati jedan, trebat će vam dva. Tačnije. I jedno duple. I onda ćete da gledate ovdje iza. Ovo, izvinite. Evo ovo. Ovdje i postavljate jedan crveni kamen. Ovdje i jedan duple. Ono bi trebalo da bude ugašeno. I ovdje ćete staviti jednu duple. I vi kada pretisnete, crvena baklja će se ugasiti, a ovaj redstone će se uključiti. Svetlo. I to je to. Sada samo da uzmemo TNT i da ga napravimo. Evo ja ću uzmeti, evo 4 steka, bit će ja mislim dovoljno. I tako, i sada ćemo da napunimo svaki po jedan steka. I vidjet ćete kako to izgleda, kako će to da pukne i eksplodira. I evo, kada smo svaki napunili, sada ćemo da ovo će sada da eksplodira i da odleti tamo. Samo kada bi tamo imao jednu metu, ali nema veze, dobro i ovako. Ajde smo još jednom. Eto, onako moćna je mašina, daleko odbaci TNT. I vi možete da napravite kao tamo neku metu ili gde ste pomislili da će odletiti TNT. Ne. Dobro, nije mi uništilo mašinu. Ne veze, može tako neki put da promaši, ali nema veze. Tako, onako, dobra je mašina. I tako, ćao, vidimo se!